Haga jingla kai 40-20 hapring ke India Persia ke England haba phai shagna ke jingla kai ki theile kai jongkari India kila khur ke nam job hadin bagilala bat pelim ya ki theile kai jongkari England dan re weekend baleng bagan ke jing job ke India ke layo bandra lupa ya ke series haga bagatam dan lai la kawai. Haga jingla kai Wimbledon quarter final jongki shenrang hapring Ujanik Sinner Persia ayo Ben Shelton. Haga ke jingla kai Ujanik Sinner ula khur ke nam job hadin bo ulala bat pelim yo Ben Shelton dan lai la not kata dah nyeu la Henry la sau ban Henry la sau. Hagawai par gacing lekai hapring Ufleyo Kaboli Persia ayo Novak Djokovic. Haba phai shak ne gacing lekai Novak Djokovic ula khur ke nam job hadin bolala ban pelim yo Ufleyo Kaboli dan lai la kawai kata dah Henry la ar nyeu la san ban Henry la sau. Hagajing lekai European Women Championship hapring ke Wales Persia ayo France. Hagan ke cingla kai ki theile kai joka France kila khur ke nam job hadin bagilala bat pelim ya ki theile kai joka Wales da saula kawai paling bagan ke cing job ka France kala yo benrung lupa sya ka quarter final. Hagawai par ke cingla kai hapring ke England Persia ke Netherlands haba phai sya ke cingla kai ki theile kai joka England kila khur ke nam job hadin bagilala ban pelim sok ya ki theile kai joka Netherlands da saula non paling bagan ke cing job ka England kadang don jingkermen bani rung sya ka quarter final. Haga jingla kai FIFA Club World Cup semi final hapring ke Real Madrid Persia ke PSG. Haga nang jingla kai ke PSG kala yo bat ben khi jar nengkong tang haga minit ke banreu leng bau Fabian Ruiz batang hadin lai minit kata haga minit ke bakhandai ke PSG kala yo biang ban thep ya ke gol ke ba ar leng bau Dembele. Haga minit ke ba ar peusau Fabian Ruiz la yo biang ban thep ya ke gol ke ba ar ke chung u bat ke balai nang ke bentak PSG. Baleng bagi ni kilai gol ke PSG ke tam ke kela step dan lai lanot haba phai pat sya ke kela mit ke jingla kai ke long Maria khai Henry Shwa ban kut ke jingla kai kata ke minit ke pra pnyau ke PSG ke yo biang ban thep ya ke gol ke basau leng bau Ramos badai la bagi ni ki sau gol ke PSG ke lala bat pelim suk ya ki rangai le kai beken sai ke Real Madrid da sau lanot bari rong sya ke final jong ke FIFA Club World Cup arah jar arpeusan. Haga jingla kai MLS hapring ke ken hun kai Lionel Messi ke Inter Miami Persia ke New England haba phai sya ke jingla kai ke Inter Miami kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke New England da ar la kawai bari ki ar gol jong ke Inter Miami yo ban thep leng bau Lionel Messi haga minit ke ba ar pnyau bat haga minit ke ba lai peu pra.